Ole guys tuna hian Central YMA te President kan kaldona tuna kan va Hmuak dona ni kan kalme kan ni hai kan Hmarkhawlien puthoma aslana base kan phalo ni akal tak kle nei tuna hian ruwa po sur ni voin ni phalo kle nei leilon kan seng toa ruwa po ya sur ma sa se nei helai hian Central YMA President kan Hmuak dona ni helai mun hi Hmarkhawlien bina kan bi leilon ani oh guys helai mun hian kan Hmuak dona ni helai mun hian kan Hmuak ani đây kan Hmuak me kan ni thoma roin ma pain ta hian kan lo ai don ai ta hian Central YMA President kan Hmuak ani om troi ni puthoma roin o ma he puthoman ai turan lei a chianten ai turan ai a oh lo thleng to e la hian oh hey Central YMA lampang mi non thleng to a chị về à hey đây tu na hey Central YMA lampang non thleng to a pu chị về là mo cái lệ to don ni tu na tu na hey hall lama kan kal lệ to don ni bien sela hall ma put lang tu mo anuam tlem hey YMA ni hi anuam ani ani ama motor tuna puthoma in kan seng to ni dai he puthoma in ani a anon lut to ni tuna hian Central YMA lamte ron lut to a hey President puthoma in ron seng to ni Hey, Windy, live muna, Hmarkhawlien YMA
kum sang ni som ti panga ding riat reng na lung phun kan hong do ni a zo fa khovel mun frang frang om te kan in pui mi zo te in pui we me kan ho khom zel hi lom om ka tia voinia po hian tun ma hu naw mel hai lo om thin chang te po a oma nema se chung zong zong chu thei ngila voinia mi zo fa te kan zawaya in sui khom na tur kan zawaya len na tur we me a kan in chung lut zel te hi alom om ka tia chuan voinia hian he lungphun hi lom takin ka hong ani CYMA Hmarkhawlien branch was established on 14 June 2025. As such, the founding day will be celebrated annually from this date. Today, on 20th March 2026, Pu Arlong, the President Central Young Mizo Association, is coming from Mysol to lay the Young Mizo Association foundation stone. And even that has profound importance will commence within the YMA community in the presence of Pu Dr. Hmarkhawlien, President Marin Pui, Hmarkhawlien, Assam